Prvi su u lekove uvedeni, lekovi iz grupe zovu se H2 blokatori, kao što su poznati i popularni ranitidin, famotidin, ta grupa lekova. Oni su dugo bili standard lečenja. Međutim, posle njih su došli nešto moderniji, nešto bolji lekovi koji se zovu inhibitori protonske pumpe, kao što su omeprazol, lansoprazol, pantoprazol i tako dalje. Narod će da prepozna po zaštićenim imenima kao što su Nolpaza, Nexium, Omeprol. Naime, i H2 blokatori su bili ti prvi lekovi koji su korišćeni i oni su bili dobri lekovi. Sa standardnom dozom tih lekova smanjivalo se 70% čak sekrecije kiseline za 24 sata. Međutim, mana je što su morali da se uzimaju 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Pa sad zamislite neko ko počinje da uzima lek u 40. godini života, treba pije 20 ili 30 godina i uz sve lekove koje naknadno pije u životu treba da uzima 2 puta dnevno lek za smanjivanje gorušice. Onda su u kliničku praksu uvedeni inhibitori protonske pumpe, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Oni su bolji, moderniji lekovi i oni su lagano počeli da istiskuju ove prethodne lekove. Standardna doza ovih novih lekova eliminiše više od 90% kisele sekrecije za 24 sata i uzimaju se samo jednom dnevno. I to ujutru pre prvog obroka, pre prve kafe, pre doručka, jedna tableta. I ta jedna tableta reši, odnosno smanji lučenje kiseline za 90% i više u toku dana. Što znači da se pokazalo da je to dobra, ta zamjena lijekova? Zamjena lekova je dobra u odnosu troškova i efekata. Znači, ređe se uzimaju, a efikasniji su.